मैले बनाएको आजको चिकन बिरयानी र यो राइता। यहाँ चाहिँ मेरो छोरीहरू डाइनिङ टेबलमा बसेर खाँदैछ मजाले हो। कस्तो भएछ केटी हो? हाजी बिरयानी मिठो कि मेरो बहिनीलाई बनाएको मिठो भनिदियो होला। निलिमा बिरयानी मिठो मैले बनाएँ है पुरा चल्ने रहेछ है भनेपछि। ल भाइ कस्तो भएछ भनिदिए तैँले पनि। दामी भएको छ है। कुक चाहिँ फेरि खतरा छ नि। खतरा कुकले बनाएको है। यहाँ चाहिँ हाम्रो 3 जना 2 जना भान्जी र मेरो छोरी पनि आज आएको छ लन्चमा है। खाँदा गर केटी हो। Kan masih mau dibantu ya? Ya, kita boleh tapi ini tanda-tanda. Aku mau aku tanda boleh. Anu mana dia? ID nya ini. Apa betul ya? Cái này luôn. Ui là cái đó mà gì bên này mình bỏ được đấy. Cái này ra được thì bạn này. Này. Rồi chúng ta đặt cái. Thì đến con nhà ngồi bột này.